Yes, ikaze ku nkuru n'ibiganiro bya Top TV Show ndetse na Layer Entertainment. Nk'ibisanzwe ni inkuru n'ibiganiro gatanu kuri gatanu tubagezaho ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Nk'ibisanzwe mari kumwe na Leandre niyo mugabo, tubazanira abatumirwa benshi bagiye batandukanye, tubazanira ibintu bishya byinshi bigiye bitandukanye, n'amasura mashya, n'amasura asanzwe, n'amasura kenshi dusanga muri entertainment ndetse n'inkuru zisanzwe, ubuzima bwa buri munsi. Twakiriye rero umwari aratangira twibwira Leya amakuru. Ntuzi ko wari ugiye kwakira umwari kandi kabone njye wakiriye. Reka niyakirire Leya. Wari ugiye kwakira umwari none n'igihe isi wakira. Reka ite niyakirire Leya mu mwaza amakuru ya nani. Njye meze neza ariko siyo ko mu minsi ishize ntabwo nari meze neza cyane, ari nampamvu batajyaga babona ibigaro nyine kunoza kuri Layer Entertainment, ariko kuri Top TV Show ibigano byarakorwaga, ariko njye ntabwo nari meze neza, niyo mpamvu ngarukanye imbaraga rero n'imbaduko. Nekereza ko ubuzima burakomeza kandi ni sawa cyane. Mu Gifaransa baravuga ngo après l'échec la vie continue. Gute? Ubuzima burakomeza. Nabyonze. Baravuga ngo après l'échec la vie continue. Birashoboka cyane. Yes, niko bimeze rero. Tujye kuganira n'uyu mwari, aratubwira byinshi cyane bigiye bitandukanye ku buzima bwe, aratubwira byinshi cyane bigiye bitandukanye kuri we, aratubwira byinshi bigiye bitandukanye mu ishusho ya entertainment yaba ari hano mu Rwanda ndetse n'ahandi turi buze kuba tugaragaza. N'abaturanyi barangwa n'urugwiro, urukundo ndetse n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ubuzima bwa buri munsi, tubana nabo gatanu kuri gatanu. Umeze ute? Sawa. Urakomeye? Yego. Kigali urayibona gute? Ayibona neza. Yego. Well, uratangira twibwira, utubwire urinde uri muntu ki byose. Nitwa Ani, ndi Murundi kazi. Yego. Nkaba nyene naje ngaha mu Rwanda nyene gushaka nyene ubuzima tu. Nabindi. Ni Ani n'umurundi kazi. Ngiye ngo ndukuntu bavuga ni umurundi kazi. Umugabo ni umurundi kazi. Hari ukuntu abarundi baganira neza. Noneho njyewe mba numva nshobora kuzadetinga umukobwa w'umurundi kazi. Kubera ukuntu bavuga. Umva uburyo navuze ngo kubera iki? Oya. Kubera ikize nabo. Ariko ni bon nta kibazo. Uramunshimiye? Urampa pase? Nta kibazo. Aha. Ako kantu ni sawa. Nibo byemeye ko urampa pase aho ndabyemeye. Buriya aniyemereye umukunzi uwo bita Leandre niyo mugabo mu minsi iri imbere. Nawe arababaye umushinga ntahe. Cyane gose. Yes, ani u Rwanda urabona gute, mu Burundi bimeze bite? Ese urabona impinduka irimo ari iyihe muri iyi minsi? Bon, mu Rwanda ndahabona neza. Ni heza kandi nyene bon n'umurundi iyo aje gushaka ubuzima ngahaye yatashe mu Burundi bon ntiyidoga kandi ntiyicuza nyene kubera mu ibintu nyene vyaho nyene bimeze neza cyane. Ubona u Rwanda ari igihugu cyiza cyo kuba washakiramo ubuzima? Yego. Kubera iki? Bon kubera iyo uvuye mu Burundi uje ngaha ukora mu Rwanda amafaranga ngaha afise agaciro. Iyo ugiye mu Burundi naho nyene bon baba nyene nk'amafaranga nyene menshi kubera ni nk'amadolari nyene. Yego ni menshi cyane. Niyo mpamvu ubona ko u Rwanda ari igihugu cyiza cyo kuba washakiramo ubuzima cyangwa se washakiramo amaramu ku munsi ku wundi. Niyo mpamvu ubona ko u Rwanda ari igihugu cyiza washakiramo amaramu ku munsi ku wundi. Yego. Ubundi gihe reka mwibarize n'urugero mfite nka 500 million y'amanyarwanda, ugomba mfite amarundi angahe? Mfite 500 million y'amanyarwanda, ubwo yaba ari amarundi angahe? Ubu ko ari fois 4 nyene, ubu ni nka 2 millions. Ubwo nukuvuga ngo ndamutse mfite 500 byanjye ngeze i Burundi mfite miliyoni 2. Yego. Ubu ni point 4. 1.4. None se ubwo dufate wenda nk'ibihumbi 500 byo mu Rwanda, mfite miliyoni 2 i Burundi, nihe business nakora? Urashobora nyene nko kuguruza iduka ryawe ukaranguza nyene nk'ukanyene z'abakobwa, urumva ibintu nyene nk'ivyo dusakame tw'abagore, ibintu nyene byinshi. Ubwo nuvuga ngo ari umuntu nk'ikiyeri ntago wazapfa usindutse. Ariko ibazanire Leandre bakubitiye. Urumva mise bitekereza hari nk'abajama ajya ava nk'ina i Kigali akajya nk'igisenyi akagenda afite nka 3M, urumva afite nka miliyoni 3 arizo kunywera. No ibaze izo miliyoni 3 azifasha akazijyana i Burundi, ntabwo yazagaruka. Shimwe ntabizi sensa ntayanywera mu ijoro rimwe. Nuko
Niyani rero tugiye kuganira nkuko twari tumaze kubivuga, tugiye kwigira mu buzima busanzwe, ubuzima bwa buri munsi, ubuzima tugiye kwiganira cyane iwabo mu Burundi babayeho bate, bameze gute. Eswe muri iyi minsi murabizi neza ko n'imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi ifunze. Hari abanyarwanda benshi babifuza kujya gutembera mu Burundi, bashaka kwasohokera, bashaka ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, n'abarundi bashaka kuzana mu Rwanda. Ariko ani ikintu agiye gukora, agiye kudukumbuza ubuzima bw'i Burundi, adukumbuza ubuzima bw'i Burundi ukuntu biba bimeze, ukuntu umunsi ku wundi, gahunda ku zindi uko biba bimeze. Ani ubundi mu Burundi wakoraga iki? Mu Burundi sinakora, nari umunyeshuri. Mu Burundi wari umunyeshuri. Uhita mu Rwanda? Ndabona Leandre ashaka kuguhereza amazi yo kunywa. Ngiye nukuri kw'Imana kugira ngo abanze izuba aryice reka ako nagafanta siko muvuga nagafanta nuko ani ubuzima bwa buri munsi ku munyeshuri mu Burundi babumeze gute? Ubuze mu buzima busanzwe aba ari umuntu nyine ubayeho gute? Eske amashuri mu Burundi ari kuyihe level? Ibyo byose nibyo dukeneye kumenya. Ngo biravana kwanza n'ahantu nyine wiga, kubera hari amashuri nyine usanga ari hejuru cyane, nk'amashuri ya anglophone urumva usanga ari hejuru nyine atanga nyine ubumenyi kandi bwiza cyane. ubwo yari hejuru abayishyura nkangahe, average abari nkangahe? nka 1 million 2 million. ubwo ni 500,000 y'amanyarwanda. Aho ni secondaire cyangwa primaire? Secondaire byose. Nka université zo mu Burundi ishusho yaryo ni iyihe? Donc baba bayeho mu buhe buzima, amashuri yabo bameze gute, ibintu byose? Amashuri yabo ameze neza, yego nyine hariho nyine abiga babayo baba nyine muri université nyine. Kuki watekereje kuza gushakira ubuzima mu Rwanda instead yo kujya nko muri za Kenya na hehe hose? Mu Rwanda kubera kuva kera nyine narakunda u Rwanda, nyine nifuzaga nyine kuza nyine kwatembera ibintu nyine nk'ibyo. Yego nuko rero nce ndabishaka kuza ngaho gukorera ngaha nyine. Ubona entertainment yo mu Rwanda niyo mu Burundi ari ihiryoshye ukurikije ko umaze umwaka mu Rwanda, then mu Burundi ni mu rugo niho wakuriye niho wavukiye, urumva ko byenda kose urahazi. So entertainment n'urugero enjoyment yo mu Rwanda niyo mu Burundi ubona ari ihiryoshye. Niyo ngaho mu Rwanda nabeshe kabisa, niyo ngaho. Kandi natwe tubona i Burundi ahubwo batwika. Nuko nyine bimeze kwa twe turi mu Burundi dukunda nyine gukurikira cyane ibintu byo mu Rwanda. Yego turakunda nyine kubyumva cyane ibintu nk'ibyo. Reka tujye mu buzima busanzwe noneho bw'abajene. Abajene hano mu Rwanda cyangwa se no mu Burundi dufite urubyiruko mwe mu rwita urwaruka. Urwaruka. Yego ariko amakuru mfite i Burundi ngo nuko urwaruka rw'i Burundi rumukiye koko ngo hari ukuntu nyine ngo binjoyinga cyane kurenza mu Rwanda. Twe niko tumeze. Sure. Turaryoherwa cyane kandi mwebwe kuri level yo hejuru cyane. Ushatse kuvuga ko abanyarwanda nta byishimo baguhaye? Barabimpaye ariko nyine sico kimwe no mu Burundi. Twe mu Burundi turaba mbere. Wowe ujya mu Burundi ugiye kuruhuka ukaza mu Rwanda uje gukora? Ariko kuva ndaza ngaha mu Rwanda sindajya mu Burundi. Oya sindajayo. Place eshatu z'i Burundi waratira umunyarwanda bati nuramuka ugeze i Burundi uzajya ahantu hatatu. Ubare canke yaba ubare cyangwa se ahantu handi tuheza umuntu ashaka gusohokera. Aho bita muri arena? Muri arena yo mu Burundi. No muri Crystal. Za Big Club ni henshi kandi heza. Harya Big Club si yantuza DJ Paula. Ego DJ Paula. Iri hejuru ya Crystal nyine. Ego. Urumva Burundi giye mpazi mu bitekerezo. Hari nk'igihe mujama nyambwira ngo ndahanga ataho ndahazi kandi sindahanagera ni Burundi sha. Aho ndahazi kandi ntaragerayo. Ubundi na fresh, hari view imeze neza. Hari na Tanganyika. Hari n'ahandi ha Boro hanuza ha Natasha. Kuri Club du Lac. Ego. Urumva ko mpazi? Wumva nyine mugabo nturahabona umunsi wahabonye. Uzogumayo? Nari ngiye kujya i Burundi birangira ntagiye kubera ko hari gahunda zindi nahise njyamo
nagomba kujya mu gitaramo cya Ben sinagiyeyo, hari igitaramo cya Meddy cyari kirimo gitegurwa mbere sinagiyeyo, mbese nagiye ngira impamvu zituma ntazi Burundi, ariko umunsi nageze mwa Barundi muzanyakire neza, muzame ku kiyeri cyane munantembereze. twebwe turakunda abashitsi yego kandi twe turakira neza sana zo kwidoga kandi ntuzicuze Nukuri umunsi uye nyene waraje nyene mu Burundi nyene ukanyene ukaryoherwa cyane, umunsi waje ngaha mu Rwanda uzovuga ati asha Barundi kweri narambere ngo bazanyakire neza no kuri gahunda ya gutya. Gahunda iye Ya gutya. Iyo gahunda ntabwo twayibereka nicyo cyiza, ariko waje wihangana gahunda yo kurya nakoze kunda muraseka. Ani hariya nikundara hariya nikunda koze sikunda nese ngo zihe oya nuko ani ubuzima bwo mu Rwanda wisanzemo nk'umukozi, wisanzemo nk'umuntu uzajya uza gukora agasubira mu gihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu uramutse usubiye mu Burundi, nihe nkuru wakura imusozi, nihe nkuru wakura mu gihugu cy'u Rwanda? Ni ikihe kintu waratira Abarundi batari bagira mu Rwanda, nkuko natwe turuvuga ngo turashaka kuzajya mu Burundi, none wowe ni ikihe kintu wabwira umurundi utaragira mu Rwanda? Monje icyo nababwira nyene bivanye n'ukuntu je nahabaye noshika nyene nkababwira yuko mu Rwanda kwanza ubuzi kwanza buragize buroshe kandi kuronka cyane, urumva nababwira ati nyene baze gukora, urumva hanini kwanza ni igice nababwira bakaza nyene gukora kubera amafaranga yaho ni danger ni inyanja natari. Ese ngize akabazo k'amatsiko, umaze umwaka mu Rwanda ndetse ni Burundi ni mu rugo nkuko nabivugaga, ariko bagiye kugwitishamo sibyo, hagati yo kuba mu Rwanda ubuzima bwawe bwose no kuba waba mu Burundi ubuzima bwawe bwose wahitamo hehe? Ngo iki ari kuba mu Rwanda ubuzima bwawe bwose no kuba i Burundi ubuzima bwawe bwose wahitamo hehe? Mu Rwanda. Mu Rwanda tamo mu Rwanda kubera iki? Nyene okay noza mu Rwanda nyene ariko nyene nkaza nyene nja mu Burundi nyene gutembera bisanzwe nkaramukanya, ariko ubuzima bwawe bwose buri mu Rwanda mba mu Rwanda kubera iki? Amafaranga araryoshe amafaranga y'amanyarwanda asani amafaranga y'amanyarwanda araryoshe cyane. Sha amafaranga mu Rwanda komenya aryoshye wamuganiye. Ikiganiro none kiribuze kuba ibitwenge gusa. Muri hari umuntu mu Rwanda uri kuvuga ati yewe ibyo uvuga ntabyuze. Ati ntabyuze. Ati ntabyuze. Amafaranga y'amanyarwanda araziritse arazimbye. Arya arazimbye no ubu bushatse kuvuga iki? Arahenze. Arahenze. Sasa numvise president w'u Burundi ari kuvuga ngo sinzi ngo birazimbye. Kanya nshaka kuzimba icyari cyo nkabibura. Ariko Abarundi bari kureba iki kiganiro bumve ko tubakunda ewana cyane. Ni ibintu bisanzwe. Buri abanyarwanda bakunda Abarundi urabizi. Kuko iyo ugiye kureba ushobora gusanga byibura muri famille ya hano mu Rwanda inyinshi ubusanga zirimo abafite imiryango iba mu Burundi, abafite imiryango iba hehe, donc bigatuma rwa rukundo rwiyongera, bigatuma rwa rukundo nyine rugenda ruzamuka, nubwo donc ubuzima nyine biba bigomba kubaho harakanyuramo, ariko abanyarwanda ni ibisanzwe bakunda Abarundi. Nuko reka twisubire mu buzima bw'i Burundi. Ubuzima bw'u Burundi ni kihe kintu utekereza ko muri entertainment y'u Burundi babura ku buryo bavuga ati iki kintu tukibonye mu buzima bwacu bw'i Burundi muri entertainment hari cyo byatanga, natwe twamera tuvuge nk'abanyarwanda, twamera nk'abanyakenya, twamera nk'abagande? Bon, iyo umuziki cyane social media yacu iri hasi cyane, iri hasi gose. Tugekora umuziki wacu bon no kinwa cyane gose. Oya wapi Ukina mu Burundi cyangwa hano mu Rwanda? Novuga ko ari nko ngaha mu Rwanda, ariko no mu Rwanda umuziki w'u Burundi turawukina. Buriya reka gusobanura impamvu, kuko ngiye mba muri entertainment nyine ndabizi cyane. Abarundi bafite umuziki mwiza cyane, n'abanyarwanda bafite umuziki mwiza cyane. Twe icyo twabashije nko kubivuze ni social media, nyine gukoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo nyine tugire promotion. So Abarundi rero nabo ntago bari bitabira uburyo bwa promotion bwo reka byite gutwika kwa. Ariko abahanzi Burundi turabazi, turanabakina, hari na benshi twakira hano mu Rwanda. Nkanye ngikora kuri televiziyo nakiraga Burundi benshi, nk'uyu munsi Big Fizzo ni inshuti yanjye, Loriro ni inshuti yanjye, Basat bibande bose bari abahanzi bose. So, bivuze ngo hano turabakina, ahubwo ni strategy ya promotion itarakura ku Barundi, kora ku muziki wabo ni mwiza ariko ntabwo urakura.
natwe umuziki wacu ni mwiza ariko haraho nanone utaragira nyine ukurikije n'indi miziki ariko umuziki w'abarundi urakina kabisa yeah. Utekereza ko wowe nka Ani nicyo kintu wahindura muri entertainment yo mu Burundi? Bon nyene no icyo nosaba nyene nk'umurundi kazi tu novuga nyene yuko social media basi nyene igakura basi gatoye natwe nyene bakatumenya nyene urumva yego hani icyo nosaba kandi ikindi naco uco maze kubana ngaha aye abantu nyene babaririmbye bon barakundana twe mu Burundi wacu usanga hari amatiku umwanya kuko abanyarwanda atari ko babibona. Abanyarwanda nabo hari bamwe na bamwe bavuga ati abanyarwanda bura ntabwo bashyigikirana, ariko we nk'umurundi kazi urabibona ubona ko entertainment yo mu Rwanda abahanze especially bakundana. Barakundana cyane bon sinzi nzo maze kubona jewe kuri jewe ako twe ako mu Burundi mba amacakubiri gusa umwanya wose amabifu ibiki yego nosaba nyene ko basi nyene hajemwe urukundo kugira nyene turaye ko umuziki wacu wotera imbere. Nk'urubyiruko nohe musanzu wumva watanga kugira ngo amacakubiri areke gukomeza kuzamuka mu gihugu cy'u Burundi? Uvuze ngo nkawe nk'urubyiruko niki wumva wakora? Donc nuhe musanzu watanga kugira ngo amacakubiri areke gukomeza kuzamuka mu Burundi? Mbivuze bishingiye kuvuza ati abahanzi b'abarundi baracyafite amacakubiri, baracyafite iki? We niki wumva wakora? Cyeno saba ko boja hamwe nyene hagati yabo nyene hakaja nk'urukundo nabo nyene bunguke nyene kugira nyene nabo baje hejuru kujene cyambona. Nuwe muhanzi parazar wenda mushaka kwa muri inshuti Burundi, mushaka kwa muri inshuti ndakubwira impamvu mbikubajije nyine mbwire umuhanzi muri inshuti nese kuri kundeba gutya cyane nyene cyane gose muri close nyine munavugana cyane mu Burundi cyangwa mu Rwanda? Mu Burundi ni Bface no tukunda kuvugana cyane. Ubona Bface ari uwuhe muhanzi mu Rwanda wamuhuza nawe bagakora collabo nziza, bagakora indirimbo nziza? Umuhungu cyangwa umukobwa wari wese ubona yivuga ati uyu muntu muhuje na Bface sha byabyara akantu kazimo? kanimvire nka bon nka Bruce Melody. Ariko ikolabo yabenze impamvu Bface ari mu bahanzi mu Burundi bahagaze fresh. Afite indirimbo yitwa Nosara irenze. Oya Nosara ngoramutse ugenge no gwara irarenze. Ubu ngubu imaze kuza 1M na 200. Ni indirimbo nziza cyane cyane kabisa, ifite video nziza bimeze neza. Apari yuko Bface muvugana niki kintu mukundira, niki kintu nyine afata muri character ziwe, niki kintu mukushaka kuba mukundira? Niki nshaka kuba ndamukundira? Yego n'umuntu avugisha ukuri cyo cyambere kandi ndamukundira arahanura urabitahura, atanga inama. Yego arahanura cyane abaririnzi bo mu Burundi. Ariko bo bibaza ngo nyene ngo nyene by'amabifi bikivyo gutukana, ariko wewe abashaka guhanura nyene cyo ndamukundira nyene. Bface ikintu ngiye muziho ni umushiti wanjye ariko ni umujama uri cool cyane, ni umuntu utera story. Naje no kumenya ko muri groupe z'abahanzi b'i Burundi ngo niwe ugira urusaku rwinshi nyine, abasaza abantu mu magroupe nyine, abandi mu gihe nyine bifashe, ariko the same na ntoza na Furious nawe ari humble, ari cool, the same na Lolilo. Abahanzi benshi b'i Burundi bari cool, ariko Bface nawe numwe mu nyine mu bantu bashaka nyine kujya yigeze baza ikizo president cyage batanga inkwavu. Inkwavu bari batanze inkwavu bagize gute? Ntabwo uri ukuntu byagenze, ariko arahaguruka bati twebwe turaririmba none murashaka nicyagiye baca indirimbo z'ibishego. Aravuga ngo twe turaririmba none niyo turirimba muragira ngo tujye gutanga inkwavu. Ashobora kuba yarahise sohora indirimbo bita Ntande Rugira. Ntabwo nibuka. Ari kumwe na Alvin.
ntago nta ndero ugira Bifest nawe ari mu bahanzi bari funny nkuko ubona Bruce Melody ameze mu Rwanda na Bifest nawe niko ameze ariko umuntu ushaka kubaza ikibazo agahita akubwira nk'ijambo utatekereza ko yagusubiza Ani twigarukire rero Ani ni mukobwa umeze gute Ani ni mukobwa ki ni mukobwa umeze gute mu buzima bwa buri munsi Sheba iki kibazo baje ushaka gutera ariko mana yanjye ndacyari muto imyaka 12 bon je ukuntu meze uri muntu ki ndi umuntu ari cool ndi umuntu nyene bon ati ndi umuntu yirekura sinzi nyene kuguma kugira ama beef n'abantu iki oya akantu ko kwirekura rero pana kwirekura ivyo yumvi ibikize kwirekura vuga bivuze kwishima neze mwumvise iki waruvuze ikiganiro mwana turi mu kiganiro oya sendire kura tu nyene bon ndi cool cyane wavutse ryari nta mukobwa ujya uvuga imyaka ntabwo yayikubwira nuko twigarukire abanyarwanda kimwe mu biranga imico yabo ni ikihe kintu wabigiyeho ni ikihe kintu wumva ko cyagufashije mu buzima bwawe bwa buri munsi ukavuga ati iki kintu nagikuye donc ni umuco w'abanyarwanda either reka ngwe nk'urugero ushobora kuba ari nko kugira gahunda ushobora kuba ari wena nko kugira isuku ushobora kuba nk'iki donc nibyo nshaka ku buryo ushobora kuvuga uti iki kintu nabaye mu Burundi niho navukiye niho nakuriye ariko nakigiye ku banyarwanda abanyarwanda barakigira bon icyo nakuye sinumvise neza ukuntu wavuze ndashaka kumbwira ikintu wigiye ku banyarwanda gishobora kuba umuco runaka ushobora wenda nko kugira gahunda kugira isuku cyangwa se kuba donc kimwe mu bintu ukura nabyo mu buzima bwa buri munsi ukavuga ati iki kintu nakigiye mu Rwanda ntabwo mu Burundi nari narakibonye nta kintu nje ndahura nacyo ntabwo mbona mengo ubona ubuzima ari ubusanzwe ubona ubuzima bw'i Burundi n'ubuzima bwo mu Rwanda ari ubuzima busanzwe oya ntabwo mbishe ikibazo ni ikihe kintu cyiza wenda ubona ku Rwanda cyangwa se nyine ikintu wigiye ku Rwanda cyakubanye umuco kuri wowe uvuga ati ibi bintu ntabwo y'u Burundi ariko mu Rwanda ni sawa icyo nigeye ngaha mu Rwanda ni bon kugira urabona basi kuranyuma nguriye wewe ndavyibaga inze nagera mfoke ndikukumva tundi kukumva nuko rata twibwirira urumva nyene bon icyo na bon ni kini beravuga gute ndabuze ko ndabisobanura mu Kirundi neza bivuga turabyumva ko n'ubundi ikirundi n'ikinyarwanda bijya kubaje bimwe okay wana nk'ubu twege uvuze ngo yasha ngo ntibikunda ariko ngaha mu Rwanda uvuze ngo oyasha nyene ni mengo utaye indero ngo yasha ngo biki n'ibiki ubivuze ku muntu mukuru nyene abona mengo utaye indero ya nije nivyo maze kubona ubwo nukuvuga ngo ariko twege mu Burundi twege mu Burundi rero oyasha mba nakantu nyene twumva tuvuga buri munsi urumva ya hanini nivyo kabisa so reka twigarukire u Rwanda ni kimwe mu bihugu byimakaza amahirwe ku rubyiruko ni kimwe mu bihugu byihereza amahirwe ashoboka yose mu buryo bwose bushoboka urubyiruko amahirwe abarundi bafite nyumve neza amahirwe abarundi bafite ariko batabyaza umusaruro na yahe amahirwe abarundi bafite ariko batabyaza umusaruro na yahe amahirwe batabyaza umusaruro sindabisobanura neza batabyaza umusaruro bisobanura iki birango
umusaruro mbabara unsemurire kino kirundi kiri hano ntabwo nari kumva neza. ni ukuvuga ngo ikintu abarundi Ni bafite chance abarundi bafite ariko batabyaza umusaruro bapfusha ubusa. badaprofita nyine iyo chance bafite. Bon, chance bafise nuko okay dufate basi urashobora basi nko kuronka basi nka manager nyene akugira akumanaginga nyene nyene vy'umuziki uravyumva. Rero wewe urumva bon nyene nyene mugakorana nawe uravyumva ugasanga we ukora nyene abarundi benshi bon kwanza ni sibire icyo ushaka kunshabira abarundi ariko baranyumvereza bonyeki ariko ntacyo bitwaye no se ko kwiga ari ukwigana kandi n'ubuzima bwa buri munsi. waretse kwifata kandi wavuze ngo yiziritse kandi yavuze ngo arirekura none birangiye kwifata gute se kubera iki se ushobora kubivuga why not kubera iki ushobora kubivuga ariko donc namahirwe bagomba kubaho kandi kwiga no kwigana. Ushobora gusanga ayo mahirwe abarundi bapfusha ubusa twebwe abanyarwanda dushobora kwiyumviramo nk'impano cyangwa se like nk'ikintu cyiza twakagombye kubyaza umusaruro cyangwa se nk'icyo twebwe twita ko dupfusha ubusa abo barundi bashobora kuba babibonamo nk'amahirwe akomeye cyangwa se aricyo yadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. You get niyo mpamvu rero kwifunga cyangwa se kwifata especially mu muziki cyangwa se n'ibindi bintu tugomba gukora mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo dutere imbere nk'urubyiruko kugira ngo dutere imbere nko kwihangira imirimo ndetse n'ibindi byose bishoboka tuba tubikeneye abarundi barabikeneye abanyarwanda barabikeneye byose hamwe niyo mpamvu. Yambaze ikindi kibazo ndagusabye reka nkubwire ani usugura abarundi bari kundeba nabi ashaka ari kureba biriya bikamera akavuga ati abarundi kumenya nuko Shema ashaka kuba atazi gutereta ntabyatsi erega ndacyari muto yani ari ndacyari muto imyaka 12 agahita yirekura hari romantique sha zobwira kwigisha arabizi Leandre ndarenga amakuru baduha arahagije ntabwo ibintu uvuze nta hantu bihuriye ngo kuko ndi nkumi ahubwo uvuze iby'inkumi ndibuka urabona nkanga mu Rwanda baravuga ngo urumva ngo bajama bacu ngo nyine ngo nta mafaranga bafite ngo ariko ngo kugira ngo umukobwa nyine ngo akomerere ngo nuko kugira ngo mwemeze nuko ufite udufaranga nyine naho urabyumva duke dufadikanye i Burundi ni iki cyemeza umukobwa kugira nyine uvuga ati ndamufite mu Burundi nyine mwemeza ko ufite amafaranga menshi ko wowe mwongeho menshi cyane none kugira ngo tuvuge wenda tuvuge nk'ungu ngiye Burundi kavuga ngo ngiye gutereta umukobwa mu Burundi kazi naba afite nk'amafaranga ngahe utereta byonyine nyine canke pampa bikaba birangiye pampa si biki kandi yavuga bayambwira neza oya kumutereta mukundane nyene yego dukundane abe girlfriend wanje ni forever nyene amafaranga nkangahe cyangwa okay reka ne kubishyira mu mafaranga ni ikihe kintu cyatuma nyine nemeza umukobwa mu Burundi kazi ku buryo yankunda tuva apare y'amafaranga kuba uri romantique cyane kandi umufisekeye nkanjye wewe wewe nta romantisme yawe yanze ni sawa aho no byumva nkabitahura okay ubwo umurundi kazi sha ufite yerekwa ritambutse twebwe dukunda keya cyane dukunda umuntu atwitaho urumva ibintu nk'ibyo nawe cyo bibona sha ndaba rero byige rero nimba ndaje nkwereke ukuntu tugomba kubigenza hari umuacteur wo mu Burundi bitwa Magaramanzi Hassan uramuzi yakinnye filime yitwa Mugisha yitwa Mugisha ndamuzi uramwibuka uriya mu acteur aracyakora
Shaya nta filme yiwe mperutse kubona. Leandro uri kugira filme yakunzwe. hariyo yakoze ubushize nyiri kuri TV10 ndabyibuka ko yakoranye n'umusore witwa Hamisango bakoranye ikiganiro hari zo yaraje gupromotinga mu Rwanda bo ntago mperuka kubona nyine izindi filme ziwe ariko arakora nubwo atari cyane ariko ntekereza ko afata industry y'u Burundi bakeneye nyine gushyiramo imbaraga cyane yaba muri filme yaba muri bashyiramo imbaraga muri promotion cyane kuko buriya gukora ikintu cyiza no kugipromotinga biratandukana. Sha ndamuherutse no kuri mugisha. We ndashaka kunyibwirira abacteurs mu Burundi bakunzwe ku buryo abanyarwanda bashobora kuba bagira isomo babigiraho. Bakina film. Bon, hariyo witwa Fanny Lavine. Fanny Lavine. Ndamuzi. Ramuzi? Yego. Hariyo n'undi yitwa kwanza nyene bon n'umugabo wiwe Norask yitwa Norask Nare n'uwitwa Ribat. Yego. Yego. Abo. Ni bandi abantu bakina filme mu Rwanda wavuye mu Burundi uvuga ati bana ndapreciate evre zabo nishimira nyine uburyo bakina filme zo mu Burundi zo mu Rwanda ku buryo uva mu Burundi wabarebaga uri mu Burundi ariko nyine uvuga ati aba bantu kabisa mu Rwanda I respect nyine bakina neza. Uriya mbetwa gute yakinye mu ntara y'Ingore Esperancia. Oya sinzobe ni inzobe agiye hanze Asia. Uriya no wa mbere wa kabiri ninde? Fabiola. Wa gatatu abo babiri ndabemera cyane. Abo babiri. Tujye mu muziki. Ninde muntu wavuye mu Burundi uvuga ati uyu muntu duhuye kazava mu Rwanda byibura basi namusohoje ninde? Arasetse. Ni Christophe. Niwe nkeneye kubona. Ntago murabona? No nturabona. Iki Christopher kwekere Christopher? Bamukunda cyane. Kandi nyine kuva kera naramwumviza kuva nkiri umwana cyane. Naramwumviza cyane gose. Niye ndirimbo ya Christopher ukunda? Muzake canke muzuba. Yari yose. Ndi izina ryanje. Amayezi. Izina ryanje ni ya Melody. Na Christophe. Harya. Ni nyinshi cyane nkunda ziwe. Cyane gose. Ariko nawe rero watoranyije Bogari. Ni beje. Uriya ni beje. Ubwo beje ni? Beje. Umuhungu nyine mwiza nyine umuboga. Leandre. Nari hanze n'umuboga. Mu bigaragara ari ntabwo yakwisondeka. Nuko ani bibaye ngombwa ko ukina filme ni helore wumva wafata cyangwa se wakina wishimiye? Hole nyene yo hole yo kuryoherwa cyane yo kuja mu bintu by'ibirori. Bien, donc kujya mu mashow. Ushobora kukuna amashow byadanje niko ndi murundi kazi. Cyakora. Hago uzajya ujyana mu mashow y'abarundi? Nta kibazo. Shema nabazivugira. Nanjye. Nawe. Nawe. Tuzogana nta kibazo. So urateganya gusubira mu Burundi ryari ani? Imana ifashije. Nogenda nko mu kwa 12. Muri uyu mwaka. Kungeneye gusanga iminsi mikuru n'abavyeyi banje. Yego. Waje mu Rwanda wenyine cyangwa hari abavandimwe mwazanye? Oya. Hari uwo twazananye w'umugenzi wanje yitwa Kentia. Yego twarazananye ariko wewe ntiyatevye yaciye agenda. Cyasubira mu Burundi ko arafise umwana muto. Okay. Hari iyo umuntu akina muri filme bivuze ngo aba ari mu acteur cyangwa se ari mu actrice ku buryo ahantu hose bamukenera bishoboka ko yaboneka. Hari nka Christopher kubwiye ati Ani, can you please come to be my vixen muri video yanjye? cyane numva nogenda nyine ntabona. Oh yes. Ahubwo wari waratevye kumbwira. Tevya no gutinda. No gutinda. Wari watinze kumbwira Christopher.
ubutumwa bugere kuri Christopher. ni ukuntu kubivuga none kandi kuva ejo ndamuvuga nyene mu bagenzi banje no mu kanya ari uko kuvuga indirimbo ye nshya yego hariya yitwa ngo iki yitwa izina ryanje ryashasha Vol urumva ko shara umufana w'indani kabisa umva kuva nkiri muto ndavuga ati je nzosara kora Christopher umukundira iki aririmbo nyo turirimbo turimo amagambo meza nyene nyene nawe kibyumva ibaze none nka gutya anakajya bivuze ko Christopher soho ibishaka asohoye indirimbo bishaka cyane gose ariko yari yatevye gusohora indirimbo ibaze nk'ungu nka Christopher wenda one day akagutungura akatani ariko burarange ati ndagukunda dore ko nasanye kashaye zani ndoto oh yes zibaye impamo sinibaza ari eh sinibaza oh yes Christopher ambwira ngo dukundane mana yanje nyamara byaba ibaze bibaye nyene sha nokumi nyene novuga ati nyene ibitangaza by'Imana Christopher ndamwemera cyane okay bivuze ngo umuntu wari wese wagushaka kuba wenda n'urugero wajya nko muri video nta kibazo nta kibazo ariko abaye ari Christopher we dore ukuntu yisagira ati byaba ari ibindi mana yanje natari ngaho genera Christopher message genera Christopher message no ngire nyine ugiye kumuha message nyine nk'umuntu mukunda ugiye kumugena message sha hari hose mbe ko ndamukunda kandi nyine ndumufana we kuva kera cyane kuva nkiri muto gose naramwumva ndamukunda cyane nyine aririmba neza kandi ifoto no kumubona reka twizere ko ubutumwa Christopher buzamugeraho kandi akabukunda ndetse kanabwishimira cyane rwose afite hano umukobwa w'umurundikazi umukunda kubi cyane kabisa wamwihebeye bihagije namwihebeye neza sibyo sayo kabisa yes ani ngaho dusoza se niki wabwira abarundikazi bari mu Rwanda niki wabwira abanyarwandakazi bari mu Burundi niki wabwira abahanzi mu Burundi muri rusange ndetse n'abanyarwanda muri rusange cyo babwira abarundi bacu aho bari hose bari gukora nkurikirana nyene no babwira ko bon noge nyine byo mu Rwanda ko bimeze neza ntibazocike nyine intege zo kuza mu Rwanda ngo bashake ngo ubuzima iki oya no nyine no basaba nabo ko boza bagashaka amafaranga yego ibintu nk'ibyo nyine Well, turi kumwe na Ani reka dusoza ikiganiro twaganira ibintu byinshi cyane byo bitandukanye mu buzima bwo mu Burundi entertainment yo mu Burundi ndetse n'ahandi hantu henshi haje hatandukanye twibanze mu kuba twakwimakaza urukundo hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi twibanze kandi mu kuba twazamura umuziki mu gihugu cy'u Burundi natwe abanyarwanda biratureba natwe abarundi biratureba dushyigikirane dukundane kandi dutezanye imbere Ani wakoze cyane Imana igumugisha merci nawe ntibagirwe ko yamwiyagaza amapasi yo mu Burundi kazi Chedi tayari. Well, bye. Mwakoze cyane muri bihe byiza. Mwakoze cyane abakunda Top TV Show ndetse na Leya Entertainment dusore mu bindi biganiro bitandukanye by'imyidagaduro. God bless you. One love.